جیکران نیچو تیوی ایوار باش ایوارا خوش تماشاوان هجا از گلستان قربان به برنامه چیچما جاردن امید پیشبری ونه پروژه و گرم یا سیاست امید است برنامه خوب بکن جبر کو روزه و که گرم لپیشبری می نه اما ویج راگینن و میوان خوره وینی کاش بکن جبر کو هیتا ایمرالی بدی چند ساعتان چو گروا ایمرادی و به اجالان ره هدیتن پیکانی دبیجن نها دریا وگره دایه 5 ساعتان دبیجن هدیتن پیکاتیه نوارو که هدیتن چیه کی گلو چارشو وزاگون هاتیه روزه و اجالان پیشنیار خو پیشکشی هیتی کریه یا نه چه هات گوتن دوی نوارو که هدیتن ده چیه چطوریه پشتی کو هیت وگره و داخلی ده امیج بین سرکانی بوره پارف بکن و میوان خورجی هر وان نقاش بکن و مجاره پیواجو چهار سری تماشاوان هجا که هفته که قریتیک نه في هفته قالك هفته كريتيكا جبركو هم هيئة إمرالي هدتني ويتشي والبرلمان بارتيين سياسية هم سروكي برلمان بارتيان هدتني بيك بينا دنا في هفته ده همان ده مده هيئة بيش دم هان شو غرافا إمرالي هدتن بيكاني واللي بنده بيش نيازاغو نوارو هيدي ديار ببه أما جيبي بين نوارو كاي تايبتين نقاش بكن كاي چت دهبه چت ده تنبه و چ بخورا بینه دوی هدتن تایبتی هدتنا ایمرالی ده و دیار به تایبتی کاوی چه به چت نبه ده همان دمیده اما لسر روشلات کردستان جراوسه جبر کلی درا پشت کوشر آمریکا و ایران دست پیکر ایران تایبتی اریش بارگه پارتین روشلات کردستان دیگه یلی باشوری کردستانی تیگوتن هری داوی نه پشمرگیان دوان ریشان دجانه خوش دستای لوی درا چت قومه ایران چما کردن هدف تگره امی ویجی بکولن به میوان خوراکی بمرایه برزم بتمین اکتر ایران به هفرانه سپاس جواتنه و بخیر هاتن برز فاترونی ایران به هفرانه سپاس جواتنه و بخیر هاتن ده همان دمیده سیاست مدار دیبا کسکیری به مرابه برز دیبا خان و بخیر هاتن سپاس کنم خیردار بیم مالا سپاس ام به پیواژوی چهار سری ادیم ام دست بکن جبر کو روزه وکی گرم البر دستمه اب مهانه به پیواژوی نقاش کن و ام دیرنی خبار ودکن هروا به پیوانی خوره لی نه که هفته که قریتیک درا وی هفته احتمال هین هم نواروک دیار ببه هم جی اق پارتی چه پیش نیاز کریه دم چه خوازه اجلان چه پیش نیاز کریه و هیدی دیار ببه ادخوازم به مجارن دست بکن برزر فاترونی وش تماشک هیئت ایمرالی پشت دو مهان هری داوید 24 گلانی ده چبو گراوه پشت دو مهان evlilikten pekat dibêjin yani idayên bi vî rengê re kan çi çetin em nizanin ji ber ku dibêjin taslaqa ku zagona yani çarçove zagona ku hikûmetê amade kiriye heyetê bi xwe re biriye pêşkêşê Öcalan kiriye û divê Öcalan jî nêrînê xwe li ser taslaqê wê pêşkêş jî heyetê bike biya we heye AK Parti çi amade kiriye Öcalan çi daxwaz kiriye برسك زحمة بزوارنا نه يعني جخا روجف اوه لید سری ده بری کم دست بکن ایرو 20 تیرمه و امزانو که 20 تیرمه 2015 ده جوان فدراسیون کاملین سوسیالیست جبوی که پشگری پشتیبانی آخر جبوی گله کوبانه جبوی زاروک کوبانه دیار بکن دنابه هولدانه که دابو که پیلستیو که ببین زاروکه که نوا شر دانه جبوی که درونیا و آنها اکثر راست به ایریش اک پر هوانه لهمبری وان پیکات اموی ایریش شرمزار دکش خواهم زنم که 33 جانان 33 جوانان دو درجه نخواهد دسته اموان جوان آجی وکی 33 کلیرکن آزادی دلخوازن آزادی ببیرتینن و داخواز مجی و آجوا کجی اوه که هم سوجدار بین دارزاندن و هم جوان ایریشکاری که حساب بدن نها براستی پیواجه که هم تیدنه هنک جه بوی هولدان آلی دولته وک قطیه که گرتی یعنی اف جبناوی جی پر نقاشن که مروف اوسا باواکی وکری دکاربه بنرخینه یا جی به پیش بینیه که شیروه بکه هنک زحمت تجبر که ام دنوا ام بجن هر کینا جیانه ده براستی ام جرم سیاست مداران جید پرسن ایرو بخواه ازو ام وکیله کی پارتیا دمی ام راستی هواتن مجوان جی پرسی yani belki لجم هيئة هناك آگاهی هبن مثلا هفدی تندبن
yani em naveviya den istişare deynen danustandın bu MHP raçe bu AKP raçe bu Erdoğan em bejin numan kurtulmuş rahevditin çebun beguman ev naveroka liser naveroka ve em bejin raşnivisa ev zagonim nikaş çebune li hatta iro usa tişteki kumrov karbe beje ev hatiye nikaş kirin ya jî mesela pirsa ku tekir gelo براستی جی اف پیشنما کجالی دولت و تی پیشنیاز کردن جبرز اجالان را هاتیه شاندن یا ویجی دیت ندید ام هین ویان نزانن لبله لگوری مینا کن کل جهان قومینه لگلک ولات جهان ام بیجن آشتی دنا برا آلیان دا دنا برا رخستنان و رایدارین ولاتان دا چه بونه Rayadar devleta Türkiye via le dervay van pivana breve dibin. Ne olsa yani mesela eğer kudde alihane mesele ki pers greke ki nikaş dikin jubay çareseriya veji ve her du alici hem beheman hestan beheman helveste nezik bibin u hem ji hadiye heman şart u mercan bin. Yani bicaran herkes dibece em jî dibejin ku yani keseki ya jî rêbereki ku ji aliyê piraniya civakê ve ekseriyeta civakê ve wekî ser müzekerevan hatiye em bêjin dest nîşan kirin ya jî hatiye nîşandan ya jî hatiye qebûl kirin nabe ku ji 5-6 roja carekî mesela herî dawî 24 gulanê de hevdîtin hatibû kirin û ana jî 20 tîrme heye ku dike 5-6 Mego îro hevdîtinekê taybet pêkat yani li bende bû 23 gulanê de biçiyana 23 tîrme hê da heyet biçiya gravê li îro awayekî sürpriz çû gravê yani ne li bende bû ku hevdîtin pêk ji ber ku piştî rojan ya digotin roj çarşemê wê hevdîtin pêk bê li îro pêkat di heman devê de rêveberiya tevgerij da xwîneke da îro taybetî her wiha endamê konseya rêveberiya kecekê Zubeyir Aydar jî da xwîneke da li ser vê mijarê axaftina Zubeyir Aydar barkêş bû ji ber ku ew dibêje ji bo zagona çarşoveyê pêşniyarê xwe me pêşkêşî Öcalan kiriye û me teslîmê dewletê kiriye van pêşniyaran yani ev axaftina diyar dibe ku di navbera her du aliyan danûstandin çêbûye heydîtin pêkatiye dibe ku ji ber ku me pêşniyarên xwe pêşkêşî hem dewletê kiriye hem jî Öcalan kiriye eger wan pêşniyaran li cem Öcalan be ihtimalê di nava vî hevdîtinê de ev bê rojevê Birêz Aktar Tiştekî viya jevdû biqetînin serî da ez jî wek mamoste îro yazdı sal vegera qetiyama pirstûsê ez jî wan ciwana carekî nêka birêzdarî bîrtînim rahmet wan bîrtînim ew jî Paklavan û Cangoriyê Kurdistanê nedî wî havî tiştek nikam jevdû veqetîn em nav li ve bikin çavê devletê devlet dibe çi dibe serî da dibe ki Türkiye bê teror kir dibin dibe şehir pêşa min ve hemû rayadarê devletê ve dibêje serokkomar jî dibêje serokê MHP jî dibêje dibe dibeşin yek jê fesîkirina PKK a duyem jî çekberdan PKK fesîkir salekî perê sal û du meh perê fesîkir o mesela çekberdan bir şekilde sembolik jî vê hat nîşanin ediyem bendaşçine li benda go zagonekî derkeve kesê go çek berdin kesê go çek negirtine destê xwe îro bêjin li Ewropa li welatê din golwêderîne tên suçlar kirin gol da xeman lê pirtîne o kesê go îro di girtîgeha dane bi şeklekî çawa vana wê azad kesê go çek berdin bi şeklekî evlehê çawa vegerin nav civakê ser vê meseleyê bêpîvanî tiştekî nêkatê çünkü vê müzekerê bêjin tiştek û navbera PKK û devletê da müzekere got tê girtinê pêk ser navê xwe Öcalan kiriye müzekere baş ser müzekerevan gotiyekî ew ser navê vê müzekere dimeşîne ez qebûl dikim vêya ew jî destê devletê de girtiye carekî yani devlet ji bo xwe bigîne Öcalan hewcî kesî nake rast kar here vevdîtinê pêr bike yani hewcî heyetê jî nake îro tiştek got jêr ve heyet jêr nabe ihtimal ki mezne berhînka jî ev taslaxa destê devletê da ew kir tiştek got heyet ve ihtimal ki mezne heyet ve nêrîna belkî demê be ya jî nêrîna PKK be ya jî KCK be çi nere çawa wî lê nere dibe ki wêya bigîne wî
جبر وی است بیشتر زبیر ایدار ویا گوتی که مگهان دیه احتمال کی مزنون ویرایش به دولتش. Yani heyet nerinin peşniyarın keceki biri احتمال کی مزنون یا devlet muhtemelen bir devlet rengi ihtiyacı devlet bir heyetine go بدست heyeti بگینه کی. جبر چی بیاد بیشتر. برای اینکه herkes de بیشتر کسی کو ben parlamenter nemici o kesi ne kaji gavatız parti endamı heyet هیچی. Şu an parti diyor ki akşam agahı hükümetine de rakibe meseleden. Yani çava taslaki çavat ve amadekirin ama yani sana Navarro'ya kat nizam ve çarşıya çeklik şu. Devlet sana devlet sana Öcalan sana. Mesela imralıcı nizanı mı yapıyor? Evet, o öjdi beşinde emni zanen. Yek gavat lakabam beşman parti be emni zanen. Debi Öcalan sana o devlet sana. Rayadarın devlet sana. Veya koyadık ki rayadarın devleti Öcalan bu rubu ditine etkin او مذاکره کن نهفته چه مثلا نهفته مذاکره کن هیچ تنی تشی کو دولت تو خوازه بگینه راه گشتی یه جدمه یه جیکه کی برای اوکی برای به هیچی دیگه بدری ama diğer dinabera keceki o devleti de müzakere keydi meşe. Ve rast karab buraya ki nekaş karab yapmışın. Kan bir kesi ki nekaş yapmışın. Yani ve hayata imralina. Bir kesi nekaş sakoyat ki iki kesi nekaş ve evked bentin. Yani ve tekratir bin. Miki kez tişteki ne kadar bejin sarı kıymeti şu Süleyman'e bir haber edilsin kir. Yani bana işte got ne yani zaten ne diyar tişte bu iddiayı bu sayjanlar. Lavket ben ve bunların kecekera yaji binaver nu bir tevgara apojiyan yaji apoist bıçağı bitti nafkının kurdiye çavate gotem Türkiye bejin apoji hareket bir abi yani çünkü nafkın ruh krefi ve tevgara nafkın ruh krefi ve ne pek kefes bu nafkın ruh Şuko duran kalkan iro dvi hafte de ditinek tabiat pekani hep ditinek ku jare kem bu pişti demek ediriş her davi 2013 de bu asbor rojmevan çun bu kecekire ev ditinek pekani tir reverin kecekire duran kalkan bir ruşan çakra medyaskopira jur raxvi da haftına xoda de beje edi çekdari bebdavi kriye hemberi Türkiye em çek bikarneyne em ketine pevajoy kedin jiro pe yani pevajoy her isteri neristeri em çek rad vesile em çek jole rad kın jara ekemnine beringa raydarın keceki yaji em bejin evke tebgara gonu bnav kirne nunere ve gotun kesine kaji gotun ki veya davine beji em jarkane ka çeknak Türkiye şarkı çekleri nak veya atı gotun veya karar ki bu huat yesendire ne veya vakit şartı müzakere neyim? Lugora şartı merce xo ve bir yere megirtiye ve bir yere cem nakarın. Yani ciro peyvacı bu amek bakın. Tabi bir şekilde ki kam tekoşun akıl başit. Hava ki kam tekoşun başit ve adı başit. Ve hatta şekil nurine yani dve evkeda dve röportaj işte şekil nujman nayı götüreyim. Embriz dibat keskici persine öj mevana meyd hemen demeden. Brez dibakan vecid şopinin هما دیبا خان لوانه نها جوانه بوی میوانامه وجد شوپین پی واژه چاره سریه ایدی هفته که قریتیک دنه لبنده گاو به آویتن و افاش چارچوب زاگم به پارلمانتوی به روژه پارلمانتوی مگوره به بری هیئت امرالی شو بجالان هدیتن پیکان ایلی نوارو که هدیتن هجنه دیاره وچ ده فکرن لسر هدیتن هیئت امرالی و سر پی واژه چاره سریه کل لبنده به پارلمانتوی yani en peşnüme ku bir parlamento ve çi dinava xuda behewine ango siyaseta Kürt ji peşnüme çi hevî dike li bende ku şi derbeke ve peşnüme ji ber ku hatta nadat gotin bir ev hebe peşniyarên xwe anî ziman lê tiştê ku AK Parti peşniyar kiriye dinav peşnüme de ve çarşove zagonê de çi heye biya we Belê jî birêya we hemî temaşekara dibêjim êvar baş biya min çêtir gelûdengê min tê we? Belê keremkin Belê biya min çêtir mirov daxwazê gel ba xeber daha tiştekî rastaqîne lewra akekî got piştî 5 salî têkoşînekî 5 salî got hatibe astekî wiha ku bêje dema çek qediya bi awakî siyaset bi awakî qanûnî bi awakî huquqî ez hez dikim di navê dewletê de jiyanekî aram û rûmet bijîm helbet daxa zawiya yekemîn keviye
helbet daxwaza wî yekemîn destûra bingehîn da naskirina navê wî ye, zimanê wî ye, hebûna wî ye. Bi awakî destûra bingehîn da cihê xwe bigire. Lewra eger li welatekî piştî kuşîdîncî salî devr hatibe dewra siyasetê kesên ku wê siyasetê pêk bînin an jî kesê ku dibêjin siyaset bikin pêşiya ewil naskirina wî ya hiqûqê hewce ye. Eger di alê hiqûqê de alê edaletê de eger di qanûna da cihê xwe negire بله ew sîta ku bendê ye nikare pêk bîne. Helbet hûn an derkevin kolanê bajarê Amedê, Wanê, Batmanê, Cizîrê û Nizambazî de her kesî bêje em dixwazin bira girtîgeh hemî werin valakirin bira însanê me hayê ku sirgûn bûye çiya Avrupayê Amerîkayê çar duwalê dunyayê hayê girtîgeha da kevin werin vê jiyanê da bi navê xwe, bi dengê xwe, bi rengê xwe, bi zimanê xwe, hebûna xwe rûmet li ser axa xwe jiyanekî bi alê hiqûqê wan re were amadekirin, were naskirin. Herkes viya dixwaze. بله Arastê herkes benda viyayê jî. Ez 20 deqe berê li navenda Wanê hatim malê, heta ez hatim mala xwe 5-6 ez seknandin wê çi hebe. Heta ku girtîgeh vala nebin em bawer nakin. Heta ku Selahedîn û hevalê xwe dernekevin derva bêjin em dîsa bi hev re em ê siyasetê nekin, em bikin, em bawer nakin. Em ê bêjin ev xapandinek e. Ji ber ku tu jiyanekî amade dikî tu rêveberî û siyasetmedarê wê civakê jî awakî azad qebûl bikî. Îro ji sermûzekerevanê Kurda ku dibêjin em sermûzekerevaniya wî qebûl dikin ew kes pêşengê gelê xwe ye jî wî bigire heta em bêjin navçeyekî da bajarekî da rêveberiya partiyê da an jî sağ partiya demê da an jî BDP da cihê xwe girtiye heta wan kesa bi hezara kes girtîgeha da mixabin ji azadiya xwe dîl hatine xistin, dûr hatine xistin. بله Wan ev îro kolana da bajara da hemî gelê Kurd her wiha gelê demokrat yê hemî Tirkiyeyê jî pêşî viya dixwaz. Bira ew însan derkeve fêwanê hiqûqê di qanûna da were qebûl kirin. Piştî ku çêbû em ê bawer bikin pêvajiyekî ku Tirkiyeyê de dimeşe. دی بخن البته اری و راست خزا- بیجن گله کس ولاتی اری بله. لامده لوانی لهر دری هرمی دخوازن گرتگه به و والا کرن و سیاستمدار جوان گرتگه اندر بکن گله کس لی هن عالیج دی بیجن افتنی به چارچوب زاگونک به قانونک نای چاره سر کرن جبرک ام بحث مسئله که 3 سالی دیکن یعنی 3 سال پروبلم کرد مسئله کرد هی اوتینی خاش کرن دی و ام مسئله تنی به زاگونک نای چاره سر کرن اریز چک دانین عالیه کی گرتگه والا کن تمام لی پروبلم چاره سر دکه بیاوه یعنی اف پروبلم بیاوه به چاره سر ببه تنی بزاگونه کی نه problem helbet çareser nabe. Problem helbet ev tenê jî. Lebelê ev kesê ku îro girtîgeha da cihê xwe digirin ji ber vê problemê ji xwe girta ji azadiya xwe dîl hatine xistin. Ji xwe ber vê ye. Tirkî dibêjin iyi niyet gösterisi. Hewceye desthilatdar vê niyeta xwe ya ku ez dixwazim nav welatê Tirkiyeyê de nav hemî gelê komara Tirkiyeyê wekevî hebe yek rêzî hebe ez viya dixwazim û demokrasî hebe ez dixwazim vê ketime navê
پیواژوی حوجه هنه تشتبه که خلق خواه به بده باور کردن دل خلق خواه گرد که لبله مخابن تشتکی هاجی هیا چه قصد دم دریج دبه لورا هندک مایه 2 سال تمام به نوسا بله چه قصد دم دریج دبه نف خلقه دا به باوری یک چید به او به باوری جی دیگه درونی دا دبه سدمی پرسکرکا اره امجی بنده بون دو روشون دا اف حیات بچیا گراوی ایرو چو جبر کو ایرو چی بو دمه دا کیف خوشیه کی چی بو چما؟ مگو دمه بلکی تشتکی خوشتر هبه جبوی وی لستر دکر بلکی هف کاریک هف هاتنک چی بو سر هنه قانون دا سر هنه تشتا دا هاتو لوما او حیاتا گو دو روشون دا هره ایرو چو لورا هون جی زانن ناف گلی کرد دا و هر وها گلی دموکراسی خواست دا جی او که که به عاجزیه که به انتنگیه که لورا وی مجلس بکه و بطلانه هی مجلس نکتیه بطلانه هی چه نبیه حوجه هنه قانون دوی مجلس دراست جبوی وی جی به سبریه که لورا دم کرده دم تنگیه جبر که جوینی ناتوی Türkiye'de çe bu deselatları jigo bira ev civin baqada paşa mı biz birun servi mesele. Bele. Civin qadiya xalqi beli xadabe mecari. Kavve çabe. Jiber kavve çabe ev heviyek hemen demici hem şekil dem kurtte be dem teng be tutuşta derneket ve meclis mehekci nekhabte ama bentengiye ki çeytken de insana da şahsi jiyer sennavi xo bejim demo ko men nuça da xwand hayat çu diçe grave amgu inşallah ser henet işte da lehev hatinek çebiye ko çuyun avan durujda hata danişi duruj peşi da diçin belki tişteki xoş çebe em agaha ki xoş bibihizin İnşallah emjli bende beku heyet daxuyani bide. Eğer dibakhan az naxwazwi heviye jbişkilim birasî lê divem bipirsin. Çarçove zagon da hatiye amadekirin berdest hükümetiye. Lê divê çarçove zagonê de ne li gor dilê Kurdan be. Yani hinek kesan bigirin navxwe û hinek kesan negire. Bi vî awayê bê parlamentoyê. Wê de me wê Kurd çi bikin? Bi vî awayê bê parlamento û parlamento bê yani ya rastı kese bende kese yani yani gel dadı bejim. Kese bende nine tişteki pır hoş derke em hicmet karbin. Tişteki avrengi yani şahane derke ve em hami bejin. Em benda tişteki ham mezun u hoş nevun. Laura deselatlar ya pago nişani medaya ve tişteki usa dernexe peşiyame. Hami gel biyazane. Lebeli tişteki met خیرتا خلقی نیشینه حوجه او هر چی درد که رومت و خیرتا خلقی نیشینه از بنده تشتکی وستم هینه نبیجم و بیجه ها زمان استاتیا زمان کردی من قبول کرد آنجی من Türkiye'de بیجن anayasal vatandaşlık eşitlik من تشتکی قانون da از جهوی بدم آنجی از همه در گرتیگه ها وکی نه کسی بنده تشتکی سینه çünkü روژن بره نشانه روژن پیشیه نجی یعنی روژن بوری وسا نشان ده که روژن پیشیه مجی وسا هر تش آبا زلال تاسا سپی قلقش da نه پیشیه مه اف تشتکی راسته لبلی چی دبه بلا و از شخصی دبجم و از آنم گلجی وسا ده فکره تشتگه هات پیشیه خلقی گره به رومت نشان خلقی نده از سری سر جی باورم که کسی اینگو سیاست پیشنگی سیاست گلی خود که اوی جی دوی مجاره ده قصد گلی خود بر پرسیاری تل بگر او باوریا من هیا راستی میوانی من استودیو جی هنز خوازم بشکل وانجی وگرم جبرکو و جی انگلی که بارکش تأثیری سروان کرد یعنی بالکشان دوی داره
دیبخان دبیجه دم از لیکولان وانه دیگرم گلک کس من پرسن دبیجه وش وقت چارچوبه زاگون در بکیه اره هیوی بندواری که دنا و گلک کرده جبرکو گلک کس گرتگی هیدر لفیدری یعنی هم هر باجارک متخصص کسی گرتگی ده هن ناز دوستی وان هنه گلک کس لبندوی چارچوبه زاگونیه تشته کودی بخوام باک شانسر دبی رومتا خلکی دبی نیش کاندن دبی چه او نیش کاندن برز به متین ماکتن یعنی چه ناف ده هبه کود چارچوبه زاگونه ده او رومت نیش کاندن روبو دیبا خانم نابجم لبله تشکی جبور سیاست مداره و داخوازی که دیکم جیرو پیوان تشکی نهاتی مذکره کردن و کیوی کی براش گل رانه بیش گابا تشکی نهات به مذکره کردن سرده دانوسانın چه نبوده وسا خویاد که و کوتشکی سری هات به دانوسانın چه بوده گام مرج گل را بیشه فیم تشکی manipülatif تیگه manipülatif gel tişeki lednere nerine gel nerine rastı çünkü bu hevi ki naçı Teçe hevi ki siyasetmedar hevi çava babat ke beheza xo tekoşina xo hevi ki abat ke ev xo abat ke xo bavariya xo beheza xo bir karabab ke vekine ka tebeji ki ego da seladar ilhamber mine mafim bin pekriye ez heviya wime go ev tişteki nas bike ve ne mümkün ve tune Serida programı kadar mani zaman dışama go yekşe kese go çek berdin gelene bir rumet kirin ne go gel ev ne bir rumet kirin Çava belki bu peşe poşmani di peşe on. Yatı şekilde kap di peşe veya bir rumet kirne. Cara ki kese ki diye ki veya levatne ki. Ama ciddi şekilde nasıl nişi? Tedbeci ki zeydi Avrupa siyaset yapıyorum. Az siyaset ekibi meşin. O da kadar sivil da, kadar demokratik da. Az tek koşuna bu meşin. Ben ki rey bazı ne kazım meşin. Ama bir çekin ama meşin miydi? Veya ve dahyene te ilan ki veya gotik ki Avrupa var. Eçek nagrım da sev. Beşek tekoşine namaşinim. Eşek rikri kadmışın. Ve levatın ki. Ve şart etebet. Belki az varım karmım varım siyaset yapın. Ve şahap ki gerçi yek bir rumet ki edileceği bir şekilde evlehi var. Yani ne ciyana bilmene tedid edamine. Ne azadiye bilmene tedid edamine. Yani neye girdin? Ne kime girdin? Yani dukhale mühim o bingehide bir çarçıbeyi de hebe. Yek gerek ki bir rumet girin tenebe. Yani galiba Evcil poşmani basa vedim, kalamedim. Yani belki ki goveren bejin veya ki. Belki ki daha zor ne hada amçumun habure vedre serdozgar mejer ko te ko per ve demede evkide ko per akhvi evkres bu mejer ko mugo ki bene ko yek khala nave poşmani evke mugo ki yek perse ki poşmani u jwan bu person evnameşe. Şey dozgar ki gerebe perse jwan nek. Ve perse bir emjil karım bakın. Ev mesele ve bu kutbe umar. Ve perse kesine kir. Ne godun poşmani ne poşmani. Herkes bir rıza o teki banki katekirim. Bel ve goday ve banki am xazın برای bazı demokratik ve diyem tekoşina xub meşin mecbur havi meçek yaxulan emat. Eğer armaş lehvatın ber. Armaş lehvatın. Ciber bi. Eğer niyete ka devlete vi havi yani çünkü da vaxtda belki debe emniyan nafxo em xort bik. Devlet xort meşin. Yani debe ki şkurdar bir rast beje gotuna kurtan beje debe em daat rawadanine. Em duxazın لقدر am netevi de cumhur bak tehdit ki ne bir. Bu ما تهديد نكن هاوي اوكي ام سياسته gidin peş yaxu للروجالات نافي ام دخوازن ام اوكي دخوازن ما امبريال جهنه من ki devletine kaç bugün bin tesira xol vedre baragah xo çepkin çekmeci mecbur اوكي شو بيجم القطر devletine kal Afrika cihine ka gerek ya Türkiye ve çekti Türkiye eli bak devleteki emperyal her deri xoyat ki süper belki demek ki أنا أنا أبغى شاطئ يقول كده بيك نوع من ده شارك بيها بيشون كبيرة تنام بداويف تشتي كده بيجا نانا قوتي برات بيجا يعني حتى يرو أخافتنا وقتين همو دواري أولهية ده وكينيكا ده هكى ما فيك ناسين ده أم بيجن كي ما كذا قارتنا ما كذا قونا تيجوتني فقط سرچه قارتم شيء ويانا بيش يعني بشكل كينيكا وسأقول لك كي بيك ده رجيم كاوت أوتوريتير وتخازن بيان نظام لبلا كل شيء جبهة أو كي كده تخن معناه كي وكو بشكل قانون بنجهين او شكل كي ديمقراطيك بقى او نامناسا كردا ولا ناسين بيا ودا خوازا بره كل فيها خوازا نغو نخوازا دو خوازن دما كازا غون دا ولا ناسين او ما في وان دوي دا بني تامينات حقوق شو ايش لازم شو مجمع هم يا رجل بكو ما في ممكن بني تامينات فيها ما بيجن فقط سريده جد بيجن هم بانكا وجلان o hem o feskina peki bir şey göderken ve belki em de çeka verdim fesetikin siyasete min uç barxun barxu
Evet daha zamanı. Ne go mesela gol masiyati müzakere edin. Komisyona meclis icra edilir. Rapora icra edilir. Rapor edici hemen testeyin götürülür. Deve jiro pera ser operasyon trebe em biratiya em biratiya xilan bikin em hev razib. Teşekkür kanaya götürün. لی علی حکومت جبو گو امپیر باخ و یعنی بگیره دوی چک بیدنگ به چک جوالی در بکه ve peşniyara jikru manda bede. Peki kefesi bu? Kira haberde. Keski götür haber din ama fesikir ko. Fesikir. Yani lüvede lemberte sazı ki parti ki rehisti ki tevger ki namam be. Lüve gore lebinir se kesi gumata bigirin amay. Fesikir. Teşekkür ederim. Devlet de beşer elberme. Yek fesikirna ve beraber haber rehistin ki nemine. Ene kajdı be ki çek vardan. Peki ve çek vardan ki siyaset ki biraz siyaset tepkili bedre. Buraya siyaset tekari bu garın. Veyahut becer ko avreysel vekili. Veyahut becer. Yani konak amatı ne ki? Teşekkür ederim Berkur'da. Demeyecek ki tek koşuna kubunmamışsın. لی اون بیشتر ریل بر سیاست وکریه ریل بر تمامی سیاست- نوکریه Ecza دبی ne کسی vekriye? کو چک بکارانینه یم ne بکارانینه kategorize bike. Bu için zagon etmesin. Şu berumetkinin biraz çene be o bevleyi verin. Yek de hem poşmanı nedim berman. Böyle. Yani kacı karım ve siyaset tepki. O kese ki azat bir siyaset tepki. Mesela evliyi de cebe. Hem de gava siyaset tepki. Gava jiyana khujnu da nav cevak edal bazara khol günde gava jiyana junuva gava bakır. Gel beni taluke da izdibe. Problem ki bu sayıcı. Mesela ligerek minake dünya hene taluke bu saçı bunu. Kese golbe şarban buna bejin fermandar ev ki buna hezen gerilla buna gava go vagariyane evliya on ketibine taluke. Bele. Kese go siyasete kirne evliya on ketibine taluke. Jber ve ki yani Dağda goş devlete tekirne civara kirne yekici cevhe. Bece ki gerek bir şekilde ki nav evliya da var bana. Bana ziyan karbın azat bir meşin. Ya çok. Van hemu tiştançı da zagon cip bigre debe. Yani zagon Zagon bir parası. şekilde cim bilir niye ci diveda mühime. Niye diveda? Demek ki zagon cine gireci. Cine gireci. Ama teşekkür ederim. Gel bir hürmet tehli. O tıkızan bir koy kesi gav hatın le partin van gerek ne girtin. O bine tehdit cezayı da nemin. Her du mesele yani her du prensibe ve okey zagon her du prensip girer. Yek şey bir hürmet ne ki ane kaşı bir şekilde ki o evliya bine taluk edeyim ve o bine tehdit cezakın ne diyeceğim. Biraz fatroni eğer mego ev zagon te nikaş kirin و به پارلمان تو ابدا که درجه به هفر نقاش کن ام تو تین روزه و خوش شارچوبه زاگونه کاتش دناو دی چتونه دبه کو حکومت اف مثلا دبه خان بس کرد گو هیوی دناو جوا که چه بویه گله کس شبه پرسن دبه کو آرمان جو اف چیکرنا هیوی یک بیه چیکرنا هیوی به او پشتر اف زاگون نین روزه پارلمان تو انگو بهله جوت مه کو پارلمان تو بیاو بگرتن Yani hatta ev dereng çünkü bu salen gavek navetiye Bele, ihtimalle ko yani- heyvek çebeke o biawo berdom Te zanim ki parlamento ya Türkiye her sal de yeke tirme edat ke ve betlane. Direşkirna viyaji em hemu kes tevahiya civake bi ve pevajoya vegire de u jiber ku biraz dibak ezkinci got jiber ku de hafte mehda hafte haşte meh vaz barım civina NATO jil verhabu goten ku piste civina NATO em henek zelali baştır zelal be em kes bine em karbon befekrin em karbon heneki istişare bkin ol gorivi em karbon tiştek bejin le anhaji disa hevi bendavariya gel eveku gel usazane civa usazane ku neketina batlane a parlamentoye jiber zelal kirna ve pejnume kanuni naha perse ku tekirin miraxu mutalayen di nava civa kede birasti hemû jî jiber ne zelal meşandina ve pevajoye binêrin niha meqala evek nasa 23 tirmeyê herkes ustad nava civakê de hatiye gotin yani rayedarek devletê kesekî pêwendîdar eleqedarê vî karî muhatabekî bi devê xwe derneketiye civakê re negotiye 23 tirmeyê wê hevdîtin were kir ere heyeta îmraliyê jî bi vê awê tiştek negotiye ihtimalek mezin dibe ku rojnamevanek nûçegehanek wisa ji xulîsekî tiştekî bîstiye û di nava civakê de belav biye
Yani ez tenim kederi, ez tenim eğer ku pevajo zelal vere meşandın, van persa civak ji hev nake, van persan disere civakê de çê nabin, van persan civak ji hilbijartiyan jî rewşenbîra jî naperse, ji ber ku bi şeffaf û zelalî tê meşandin. İjar ji bo ku evana bi zelalî werin meşandin, esas ev nezelal meşandina vê pevajoyê bi kêrî dewletê jî tê, bi kêrî rayedarên dewletê tê. Çima? Ji ber ku dibêjin gava ku em yani niyet baş ne li gorî me. Tiştekî baş mîna ku birez dîbak eskîn jî got zû bi zû dewlet wisa tiştekî baş ji bo gelê bindestê ku heta niha ji xwe wekî em bêjin bindest lê nêhêriye û dîtiye nafikire. Dibêje ku ez gava viya ji raya giştî û ji civakê re aşkera bikim wê nerazîbûn derkevin. Wê bertek werin dayên mînak hene binêrin di bîst neyê çilê de navbera Xesedê û hikûmeta demkî de hevpeymanek çêbû newsa. Peymana hevpeymanek çêbû ku wê koçberên Efrînê ê vegerin ciyê xwe. Wê zimanê em bêjin Kurdî li herêma Xweser were bi kar anîn. Wê dibistan em bêjin dîsa mîna berê ew çi bû gava dest bi hevdîtin û müzekereyan hate kirin hikûmeta navendî yani demkî hemû van tişta înkar kir. Tabelaya ku li gorî wê peymanê li Hesekê hatibû danîn li ser em bêjin wê saziya dadweriyê ew tabela jî nehate qebûl kirin. Çi bû? Gel bertek nîşanda. Hem ji wê tabelayê, hem ji bo ku anha navê Kobanê ku dixwazim dîsa bi erebî bidin qebûl kirin sergel. Niha gava ku tê aşkera kirin, ew bertek û nerazîbûna gel derdikeve, gel jî li van nirx û rûmetê xwe xwedî derdikeve. Lê gava ku em bêjin zelal nebe, gel wisa di nava Miraqê de ji hev dipirse û tiştekî nikare ji ber ku nayê zanî, ji ber ku wekî Medserî da jî got qutiyek girtiye ve ji ber wî ez dibêm bi kêrê aliyê dewletê tê. Biz virim birêz dibaxan ji ber ku ew piçek dûrê me ye em cem hevin, ew dûrê me ye em jî bipirsin. Dibaxan dema we xaftina xwe de got ve got xaftina xwe serî de dema we nirxandin kir ve got sereket divê nêbê rûmet kirin kesî ku vedger ya duyem jî hêviyek di nava gel de çîbû û hêviya min jî heye. Birêz aktar jî dibêje eger tiştek û rastaqîn li berdestê we tu nebe nebêjin hêviya me siyasetmedarên Kurd dibêje taybetî vê tiştê re nebêje ji gel re ji ber ku gel li bendê Kurd li bende agahiyekî ye. Ji bo wê divê siyasetmedarê Kurd piçeke hişyar bin. Ez ê pirsin tişteke li berdestê we heye tiştek ku hatiye ber gohê we ve goh hêviya min heye. Divê çarşûve zagonê wê çi hebe. Ama mamoste berêz Rifat Ronî jî gotiya dema têkî tinebe rayedar eşkere nekin tiştê ku nav civakê de tê xiberdan hemî ser an daxwaza dilê wan e ku em dixwazin aha çêbin an jî tiştê ku çapêmaniyê de derdorê dibihîzin ser wana diçe. Lê belê mixabin gel jî vîya xweş zanin min ew jî got em pir xweş zanin ku rojên borî nîşan rojên ye desthilatdarî heta niha tiştekî wisa ber bi çav tiştekî wec nedaye destê vî xelqî ku wê tiştekî wisa jî nîşan bide. Virda ez hemfikirim min serî da jî wisa got. Ya ku mi got ya gorî nûça me xwendibû du rojin da wê çêbiya hildane pêş. Ez dîsa dibêjim ji ber ku dem teng e belkî ku meclîsê betlanê pêş ya wê hene tişta belkî were eşkere kirin. Ez gorî xwe hişê xwe de wisa derbas dikim. Lê helbet daxwaza me gorî dîsa min gavadî jî got dîsa jî dibêjim rûmeta gelê me neeşkenandin hebûna wan bi awakî bi qedr û qîmeta wan were qebûl kirin. Ev divê pêşnûmê de çi heye wekî we ez jî nizanim. Lêbelê em dixwazin hemî xalq dixwaze ev daxwaz vê pêşnûmê de cihê xwe bigire. Belkî 3-4 saet şûn da daxuyaniya heyetê were
گوری وی امی ماده شوین چیتر پاور بزن بکن. بد حتی وی دمید دبیجن یا اسپاراگاسه یعنی کی چاواد خازه اساد بیجی اما تو بیجی تی برگوهی و کتیه مخابن تشتکی برگوهی ما کتیه تشتکی وسانه لبلش خواه دما گو تشتکی اشکره نبه herkes گوری داخازه دلی خواه دبیجه yani هیویا ویجیه و اما مخابن خوازی تشتکی برگوهی ما بکتا مجی برادا بگوتا تشتکی هایتنه مخابن تنه دناوا سیاست دنم بیا و حکومت چه نیز مسئله کرد به وکی پلیتیکه که روزانه تفدیگره یا وکی مسئله که دم درج نزیوی مسئله کرد به نرنی و چه رنگی سر مسئله بیا arasti hükümet demdirêj ve karî din hêre û gorî berjewendiyê xwe dipîve dikişîne hel dide datîne gorî rastaqîniya pirsgirêka civaka Tirkiyeyê lê nan hêre desthilatdar gorî xwe hêre wê 2027 an jî heşteda hilbijartina giştî çêbe hilbijartin çêbe wê piştî wî ça çêbe ez ê ça ser kar bisekinim her wiha di rojhilata navîn da hinek tişt diguherin lawaziya Îranê pêşketina İsraîlê kevirê 100 sala cihê xwe rûniştibin dîsa ew kevir cihê xwe dileqin pergal diguherin hêz diguherin helbet jî din hêre vî welatî de hikûmetek hebe dewletek jî heye helbet desthilatdarî çiqa gorî xwe din hêre dewlet jî yê got kesên got devletê ji rêveberiya dewletê jî dike pêşa roja ez bawerim 2-3 sala lê nan hêre lewra dewletekî wek Îranê roj bi roj lewaz dibe wê lewaziya xwe jî wê birîndariya xwe jî dîsa pencê xwe davêje ser gelê Kurd xwîna wan dirijîne dîsa wana değişîne helbet dewlet gorî bana hemiya tevdîgere dema hata ser pirsgirêkê eva 2 sala ev pêvajo bi navê xwe hatiye destpêkirin erê komisyonekî meclîsê de çêbû komisyonek di meclîsê de çêbû erê axaftin heye erê zehtir dengê siyasetê tê bihîstin erê şikir kuştin tune mirin tune jivakê helbet ya nav vî 2 sal da tişta yekane kêfxweşî nav civakê da çêkiriye evaya ku xwîna tu kesî nehatiye rijandin hestê çavê tu dayî ke nehatiye barandin ama lêbelî xencî wî jî dem dirêj dibe dema ku dem dirêj dibe bêntengîn çê dibe bêhêvîtî çê dibe acizî çê dibe navbera siyasetê û gel da balahî çê dibe ev jî ji bo evkê siyasetê hemî Tirkiyeyê ne tenê ya Kurda pirsgirêk çê dibe heman demê da nirx û pîvanê demokrasiyê di vî welatî de êdî bûye mijarekî pir mezin nirx çi ye pîvan çi ye wê li ku were sekinandin îro jiyana got nav gengeşiya got nav vî welatî de tê jiyandin ev navê vî çi ye ev ne boy Kurda hemî tenê derbastar nîne heman demê de ji boy hemî gelê Tirkiye jî derbastar e dema ev geremolî çêbû ceme dibêjin heysilbeysil dema ev heysilbeysil kete nav xelqê dibe heysilbeysilê de ben de yine bu herkes aqlana ve hişmendiyeki kur ferasetekî fereh tevbigere lewra ev heysilbesil bu xwara nakokiya çêdike û bu xwara hêzê reş derdixe pêş ev jî zerarê dide civakî navê vê civakê çin netew dibe bila bibe nava civakê de geremoliyekî derdixe pêş hêzên reş qiric cihê nigê xwe çêdikin ev jî zirar dide hemî civaka Tirkiyeyê zor spas dîvakeskî ji bo nirxandina wê hêja malawê ava spas ji beşdariya we spas dikim Rêvebera Sekreteriya İnisiyatîfa Demokratîk dîvakeskîn bi me re bû spas ji bo nirxandina wê hêja malawê ava bimînin xweşî êva Rewşevanê hêja em bi vê derا bi dawî dikin beşa yekem beşa duyem piştî navberekê Kurd em ê caridin li vê derê pêşbirêve bin bi rojevekê din em ê li vê derا bin mêvanê xwe re binirxînin piştî navberekê Kurd em caridin li vir bin